Dobar dan i dobrodošli u još jednu emisiju Hrvatski branitelj. S nama je danas gospođa Paola Vadovjak, braniteljica, medicinska sestra i sudionica Domovinskog rata. Ona je također danas aktivna u udrugama 108. brigade i ostalih udruga i ostalim udrugama proizašlim iz Domovinskog rata. I s njom želimo popričati o problemima žena u ratu, odnosno braniteljica, te žena koje su bile supruge branitelja, majke branitelja i njihovim specifičnim problemima. Pa molim vas da nam se predstavite i da nam ukratko kažete svoj ratni put. Ja sam Paola Vadovjak. Prvo da ispravim jedno, nisam medicinska sestra, ali radila sam u sanitetu, bila sam zapovjednik voda sanitetskog 108. brigade u Pješadiji, pa sam onda prešla u artiljeriju zemaljsku, u mješoviti artiljerijski divizion. Šta? Krenula sam kao dragovoljac Domovinskog rata. Majka 2 djece, ostavila sam sinove na brigu svoje svekrvi, odnosno Franju zove mama i bila mi je mama. A da je problema bilo u početku, bilo je pastor žena na fronti gdje su svi muški, ali ne mogu reći da sam ja imala neki problem. Ja sam strašno dobro prihvaćena od svi dečki. Sam prvi dolazak na frontu je bio malo problematičan po pitanju mene, jer sam lupila glavu koliko god sam mogla i onda su dečki rekli, ja, pa ova je luđa 100 puta od nas. I dakle da je taj odnos između nas bio jednostavno, svi smo je zvali mama. Ja sam bila starija puno od njih. Koliko ste imali godina kad se krenuli? 36 puni. 36, da. Dečki su uglavnom bili 20. Ma 20, 18, 19, 20, malo je koji bio 25 godina, to bi bilo. Mada je sad već 30% njih nema. Otišli su, neko je poginuo, neko je umro od bolesti i tako. Recite, vi ste danas aktivni i dalje? Jesam, i dalje sam član u aktivno u 108. brigadi, u veteranima. Ma ne znam više gdje nisam aktivna, u civilnim društvima, svugdje sam aktivna, stvarno. Pomažem braniteljima gdje god mogu i na koji god način mogu. I tako da, stvarno. I roditeljima branitelja poginulih, sa njima jako imam veliku suradnju. Imam s udovicama isto, sa djecom poginulih branitelja. Mislim, stvarno, ne mogu reći da je neka super je suradnja, stvarno, i zadovoljna sam s tom suradnjom. Čak bi bilo još i bolje kad bi bilo još veća suradnja. Jer imamo branitelja koji nisu ostvarili nikakva prava. Sad se borimo za te branitelje, da se oni ostvare prava, da se dokaže da je bio branitelj, jer mi znamo da su oni bili hrvatski branitelji. Oni su bili s vama u brigadi, na prvoj crti, na bojištu. Ne govorimo o ljudima koji su bili znači negdje u pozadini, nego o borbenom sektoru. Idemo prvo znači na borbenim crtama, koji su bili, a koji nisu ostvarili sva prava. Jednostavno, neki su misle danas će, sutra će, sve će to, pa ste godine, evo 30 godina. 30 godina je prošlo, da. Mi sad imamo obljetnicu 30 godina, a ti ljudi su jednostavno kao da su pali u zaborav. Međutim, nisu. Ima nas koji vodimo brigu o njima. Evo sad za jednog Željka Gavrana, dečko koji uopće nigdje nije evidentiran da je bio hrvatski branitelj. A bio je? Bio je, da. I pokušao 2 suicida i svašta je tu, a nema nikakva prava, nema ništa, sad ćemo ganjati sve živo da dobije svoju mirovinu, da dobije sve. Bio je s vama u brigadi? Da. Nešto se mora napraviti. Imao, kažem, puno takvih dečki, da to je jako, jako žalostno. Recite, imali ste i dosta cura. Koliko je bilo imali smo dosta cura. Sve skupa Brodsko-posavska županija imala 39 žena pripadnika Hrvatske vojske. Znači, 20 je njih bilo na prvoj vatrenoj liniji. Ove su druge strane bila, pazite, i topništvo, možemo reći da je bilo na prvoj vatrenoj liniji. Moje cure u topništvu je bilo njih 11. Sve su išle na prvu vatrenu liniju. Bilo je i ranjavanja i među djevojkama? Bilo je kad je naša jedna cura branitelji svoju njegovu ruku zamotala u onoj jadnoj brzini, pa su obje ruke bile smontirane. Recite, vi ste isto ranjeni, jel? Ne, mene je granata digla na jednom bratištu u zrak, tako da sam se samo probudila u Brodskoj bolnici, tada je bila prebačena u Glogovicu. Samo sam pitala što sam ja ovdje, znam gdje sam bila. Zato sam se stvorila u bolnicu. Kao i ostali, vi ste se vratili na Da, ja sam se vratila na frontu i onda kad sam se razvojačila, za posao vratila sam se nazad u svoju bolnicu, radila sam u bolnicu.
dok nisam... Nastavili ste nakon Da. rata normalno raditi. Normalan život, normalno sve, da. I to, pazite, to mi je i dobro došlo, na primjer, jer možda bi ja, koji pojedini branitelji bacila se u takve glupe vode da bi počela i piti i svašta raditi, neke gluposti. Ovako sam imala svoj posao, svoje obaveze, svoje obitelj na koje sam morala voditi brigu i sve tako, da sam u biti bila zauzeta 24 sata. 24 sata sam bila u pokretu. A to je jako bitno za ljudski mozak, za sve živo, da se ne gubi. Da, svakako to sam čuo od branitelja već i da i psihijatri uvijek preporučuju aktivnost. Da, ali mada naši branitelji, neki puno njih neće, ne žele tu aktivnost, razumijete? I to je veliki problem. To je veliki Jer problem. vi ne možete njega naterati. Imamo mi, na primjer, branitelja koji imaju obiteljski problema i zovemo ih na razgovor, međutim neće da dođu. Jer to jednostavno, taj naš mentalitet je da sve bude u obitelji, razumijete, da to bilo sve u krugu, da se to ne širi dalje. A to je jako, jako loše. Jer pogledajte vi sve strane zemlje, imaju svoje psihijatre, svoje sve živo. Svaki čovjek Amerika je jako organizirana oko toga, recimo. A naši se oko još je PTSD-a taj balkanski mentalitet. Mislim, imam dojam da je to tako. Da je bolest sramota ili? Tako je. A bolest nije sramota. Bilo kakve vrste. Nego recite mi, vi imate i djecu. Da, kako su oni sina. prihvatili to što je majka braniteljica, što je otišla Moji u su rat? super prihvatili. Mogu vam reći da su super prihvatili. Jedno od 92. godine, malo mi stariji sin imao problema, a jer su ga kolege, tvoje mame nema kod kuće, ti se sa mnom podemo, vamo tamo. Pa onda kad sam došla s jednog terena kući, onda sam vidjela da se čudno nešto događa sa njim. Onda sam ja sjela i sa njim razgovarala, ja kam vidjela, Antone Zlato, neko mora ići. Tata ne može, mama može. Znači, mama je otišla, tata je ostao sa vama. Znači, niste ostali sami. Ostala je baka sa vama, tata, znači, vas je bilo dosta. Kad je bilo najžešće udaranje, onda sam svoju djecu u Austriju. Svoje mame odvezala. Da. I moja mama je bila živjela u Beču, tamo 40 godina. Tako da, ali sam je opet 92. na kraju godine vratila, nisam mogla bez njih. Jednostavno sam mi ta djeca falila. Navikla sam nekako, kad dođete kući, ma nije mi se ni išlo kuću, međutim kad nemaš djece kod kuće, to mi se Ali, bilo... recite, koliko mi je poznato, nisu sve žene tako jednostavno prošle s obiteljskim problemima. Pa nisu, nisu. Sa djecom naročito. Pazite, puno naših djevojaka nije znalo, pa one su tad bile curičci, 18-19 godina, 20. Od naših cura puno djece nije znalo da su majke bile braniteljice. Razumijete? Neki tabu, bila ta tema da zašto, čemu se stiditi biti branitelj. Meni je čast što sam bila branitelj, čast i ja se i ponosim s time. Naravno. Prvo što sam bila član 108, legendarne. A bez obzira koja je god brigada u pitanju, ali kažem, puno njih je sakrivalo od svoje djece. Zašto? Pa ne znam, kažem vam, vlada ta tabu tema da je njima bilo neugodno pričati o tome da su kao žene išle na ratište, što za mene najnormalnije. Naravno. Ne možemo svi biti na ratištu. Pazite, svi smo mi ovoj Hrvatskoj dali kao branitelji, dali kao medicinsko osoblje, dali kao čistačice, bilo kako, civili, svi su dali obol svoje za oslobođenje Hrvatske. Na bilo koji način. A branitelji najviše, daleko od toga. Na branitelji su plaćali životom. A kad vi pogledate da smo mi velik broj djece izgubili, mi smo cijeli razred djece izgubili. U Slavonskom Brodu. Tako je. A kad vi pogledate generacijski, koliko je to generacija izgubljeno? Ne samo... Ali evo, baš ovo što ste spomenuli, jesu li ta djeca možda bila izložena nakon rata da su i majke bile braniteljice nekakvom... Jesu. Evo, ja ću vam reći za jedno dijete, neću imenovati, ali je bio izloženo jako veliku teroru. I znamo od koga. Na kraju smo uvatili tog dečka i rekli, slušaj, ako tvoj tata nije bio u stanju ići braniti svoju zemlju, ja kam nićeš nikom nijedno dijete zafrikatiš. Ja kam još jedan put, samo jednom djetetu nešto spočite, dok ćeš batinu od nas. Nikad više taj dečko nije rekao ni jednome djetetu branitelja ovako i onako. Znači i djeca branitelja su bila izložena pritisku nakon rata. Trpile su i supruge i djeca, svi su trpili. Svi. Jer pogledajte vi, i dan danas se laže o Domovinskom ratu. Laže se. Ja ne znam dokle će to ići ta laganja. Treba se Domovinski rat uvesti obavezno u škole.
krenuti od osnovne, jer ne kažem do 4. razreda, nema potrebe, od 4. pa nadalje treba biti. Da se zna kako je ova Hrvatska stvarana, na koji način. Kad mene neko kaže za Bosnu, pa gospodo, ja sam uvijek rekla Hrvatska se branila u Bosni. Mi imamo tamo živalj. Tamo su Hrvati. Da smo mi jasni. Nisu, ne znam ja kakvi stranci, već naš narod. Znači, morali smo i mi čuvati njih. Ili oni su nama pomogli, pa i mi njima. A znači, ovo, recimo, verbalno teroriziranje djece branitelja, to, kako sam shvatio, je uglavnom dolazilo od onih koji nisu. Koji nisu bili u Hrvatskoj vojsci, da. Koji nisu bili branitelji. Ta njihova djeca, što ja te zovem, ali oni imaju vojne mirovine. Ja zovem to Minhen divizija. Jer su bili u Njemačkoj dok se u Hrvatskoj ratovalo. Na koji način, preko koji veze su oni dobijali mirovine, to je njihova stvar. To je njihov obraz i neka ga i dalje tako ga drže. Ali znam da njih ima puno mirovine. Je li udruga braniteljska što god poduzela oko te minhenske bojne? Poduzima se to, ali ništa mi ne možemo napraviti da kojem god se laže u Domovinskom ratu. Razumete? Ništa. Kad se počne istina govoriti, onda će se možda nešto i ostvariti. Ali ovako ne. Ali vi danas ste i dalje aktivni u udrugama 108. Znači, vi između ostaloga poduzimate razne akcije za koje sam čuo i tako, pa ispričajte nam nešto. Znači, sad je bila Petrinja, jeste li tu? Da, išla je 108. je učestvovala, da, sa robom, sa hranom, sa kamp kućicama, sa svima u Luka Brekalo. On je bio vozač i vozio se svojim kombijem. Nikomu nije dao ni za gorivo, za ništa, da čovjek je sam i da nema nikakva, baš neka velika primanja, ali se je poduzeo da to odveze kako treba. I stvarno je dao ljudima kojima je potreba bila. Nije dao nekom kome ne treba, već je baš jednostavno... Sami su... Taj čovjek s kojim se on dogovarao, oni išli sa njim i dijelili su kome treba. A to je udruga braniteljska prikupila, znači, pomoć za Petrinju, je li? Vi ste i prije imali nekih akcija? Imali smo akciju pomoć, odnosno skup djece s posebnim potrebama. 1000 djece, to je bilo 2019. godine od 1.6. u suradnji sa Cekinom. To je fra Ilija Jerković vodi i Đakovačka biskupija. 1000 djece sa posebnim potrebama. Tako je. 108. brigada je kuvala, spremala namirnice, sve živo. To je 5 vojnih kazana 3. Iz cijele Hrvatske djeca? Cijele Hrvatske, iz Bosne, imali smo iz drugih gradova, iz drugih republika, tako da je bilo jako lijepo. Lovačka društva su se sva podigla na noge, jer mi vjerujete da smo imali nešto oko 800 kg mesa. Eto, lovci su divljači, divlje svinje, ne znam, sve više nismo znali gdje ćemo stoki. Kad smo na kraju, onda sam kupila zdjelice, trebate i zdjelice imati za jelo. 1000 zdjelica. I ti sam 1000 zdjelica iza toga susreta prodala u roku 20 minuta. Nake prljave, ni topra, ni ništa. Ovaj kupio 50, ovaj 100, ovaj 300 i tako. U dobrotvorne svrhe, dakle. Tako je. Za pomoć djeci s posebnim potrebama. Za pomoć djeci, da. Kad smo kod djece, znači u vezi žena u ratu, djeca su uvijek posebno problem, a djeca su bila problemi u Slavonskom Brodu, vi ste rekli. Puno je djece poginulo, međutim poginulo i puno roditelja te djece. I roditelja djece je poginulo i tako da stvarno djeca su bila, mislim da ta djeca, dobili su oni, ne može se krivo reći, od države su oni, majke su dobile, mislim, glupo bi mi rekli da nisu dobile, ali mislim da su ta djeca ipak samo po sebi. Ratna siročad? Ratna siročad, tako je. Koliko takve ima otprilike u Brodu? Puno? Pa imamo jedno, 15 djece ratne siročad, baš ratne, gdje nemaju ni oca ni majke. Oba dva roditelja poginula u ratu. Tako, da. Recite, 108. i udruge preuzimaju i dalje. Preuzima, vodi se briga o djeci, vodi se briga o roditeljima i jako imamo veliku suradnju sa roditeljima poginulih branitelja i mislim stvarno, ne samo 108. i Hvidra, i stvarno to, ne znam, povezani smo. Školovanje te djece. I školovanje, da, pa ste sad imamo, evo Hvidra je sad raspisala natječaj za stipendiju djeci. Razumijete, da, to je znak da ipak grad Brod vodi brigu o braniteljima. Ne može niko spočitati i reći, ne vodi se briga. Nije istina, vodi se briga. Ali kažem vam, mi imamo branitelja koji neće jednostavno pomoći.
Evo ja sam sad imala, mi smo od ministarstva dobili za pakete branitelja, da kupimo pakete, šta je braniteljima neophodno. Ti su paketi između 40 i 50 kg težine. Znači, to je bilo šećer, brašno, sol, ulje, sve što treba. One za kućne potrepštine, čak i sanitarni materijal i dezinfekcijska sredstva, ma sve kupito. Dok je bilo krumpira, onda smo i krumpir kupovali, znate, a sad kako ide zima, pa ne smete više krumpir, smrzuće nam se. Mi to ipak ostavljamo u tuđem stanu gdje nema grijanja. Ali, na primjer, neki neće da uzme. Nisam ja toliko jadan, a znamo da nema nikakav primjer. Ili ima mirovinu 2000, a njih 6 u kući. Mislim, novac nije nikakav. Pa ni 3000 kuna kad vide dok plate režije, dok vamo, dok tamo, da su djeca žene jela. Ne možete reći da imaju obilno. To kad neko kaže da je 3000 kuna dovoljno jednoj obitelji, to je laž. Znači nisu baš svi branitelji, neki jesu, neki ne. Tako je. Imamo od svega. Bitno da se jednostavno tim ljudima pomaže. Braniteljima kojima je neophodna pomoć. Mi njima pomažemo, obilazimo bolesne. Evo ja samo od 7. mjeseca do sada imala sam kontakt sa 260 branitelja. Pazite. Negdje sam išla po kućama, negdje sam telefonom razgovarala i uvijek sam rekla svojim da na raspolaganju sam 24 sata. Znači mogu pozvati u koje god hoće doba dana noći, jer se neću naljutiti. Recite, kad smo spomenuli žene u ratu, znači žene nisu patile samo kao braniteljice koje su dijelile sve probleme muškaraca, one imaju svoje zasebne probleme, pa i žene branitelja koje nisu same bile u ratu, ali one isto tako koliko još imaju možda čak više problema nego braniteljice. Žene branitelja. Možda čak imaju i veće probleme, jer vidite, njihovi supruzi sad razvojači nisu branitelji, nervozni su, živčani su, to se iscesa na svoje obitelji, a one sve to trpe. Znači, trpile su to za vrijeme rata, odvojen život, na kraju i sada, u biti i sad malte ne odvojen život. Jer branitelj vodi svoj život, supruga vodi svoj. Razumijete? Nema tu više one komponente, nema te više sloge kao neka što je bila. I naši branitelji su, a veliki broj branitelja se rastaje. A veliki broj branitelja umire. Shvatate? Da, smrtnost je, koliko sam vidio, velika. Jako velika. U Slavonskom Brodu je smrtnost jako velika. I mahom, evo mi sad imamo te liječničke preglede braniteljske. I obavezno, neki hoće, neki neće da idu. Ali je možda od 10 branitelja, njih 6-7 ima karcinom. Prostate. To je strašno velik broj. To je velik broj. I nama umiru ljudi između 48 i 60. godine života. Pa to je tek zinov, što ja kažem, zinov na svijetu. Da bi otišao, napustio, ni djecu nije kako treba upoznat svoju, niti ništa. Niti unučad, mislim ono. To su problemi koji se sad javljaju. A kažem, nama se događaju rađanje djece sa anomalijama. Ja prvo polazim od svoje unučice i ona se rodila tako. Gdje je operirana creva, slijepita creva, imala svega. Pa nije to iz čista mira. Sve ono što je bacano na Slavonski Brod, ta djeca, te generacije djece će plaćati ceh. A sad dok će plaćati, to ćemo vidjeti. Znači, statistika jasno ukazuje da tu se ne radi o nikakvoj slučajnosti. Nema slučajnosti. To je jednostavno posljedica rata. Tu nema slučajnosti. Jer nije jedno dijete. Pazite, to je pogotovo okućeno. To je statistički uzorak koji je nesporan, dakle. Tako, da. Ili karcinomi. Pa Brod nije imao tolike karcinome prije rata. Koje ima sada. Jako veliki broj karcinoma. Što isto nije dobro. A šta misle oni ljudi koji ne idu na preglede? I bude kasno, on kad dođe na pregled gotovo je. On je već na 4. stadionu. Znači ne možeš ga ni operirati, ni liječiti, ne može ništa. Sve je propalo. A osim tih čisto somatskih, tu su i psihološki problemi branitelja koji su poznati, ali vi ste tu dosta angažirani koliko sam shvatio. Dosta, pa mi imamo i taj PTSP klub. Stvarno ljudi idu tamo, odlaze i puno njih dođe i na razgovor i zafrkavamo se i svašta. Jer najteže je branitelju početi u ratu pričati, razumijete? Tu se onda pogoršava stanje. Rat, može se pričati o njemu, ali malo u nekom boljem kontekstu, a ne u lošim stvarima. Bilo je to i loših stvari, daleko od toga, koje mi ni dan danas ne možemo provoditi. Ali opet, malo se treba izbjegavati neke stvari. Teme. Tako je. Mislim, ima tema koje se mogu ratne pričati, ali ima koje baš i nisu to razgovor.
I Jer pojačavaju traume. Tako je, ta tema pojačava traume. Naprimjer, ja znam našeg jednog branitelja koji vidio dijete mrtvo. On se ni dan danas nije oporavio. I neće se, ja mislim, nikada oporaviti. Ali vi ste sami vidjeli dosta toga. Jesam, ali vidite, a ne znam, sve zavisi od psihe. Ja sam opet takva osoba da nekako... Optimistična. Da, ja sam optimista. Kod mene pesimizam nikad nije bilo ulogu. Nikada u životu. Uvijek je optimizam i ne znam, ja mislim da ću i umrijeti kao optimista sa 106 godina, kako sam si predvidjela. Pa moja prababa živjela, što ne bi ja? Ni ona još bolja od mene. Znači, vi ste osoba kojoj se treba obratiti u Slavonskom Brodu za braniteljske probleme. Vi ste ja i do gospodina Pavuna Letilić, Ivica Antolić, mislim ima nas koji stvarno ćemo skočiti u svakom trenutku. I naši su i pomagali i kuće graditi i svašta sam dečki, mislim, nikad nije bio neki problem. Ali kažete, ne može se svakom pomoći. Ne može. Neko neće. Neko ne traži pomoć, razumijete? I ako mu pružite tu pomoć, neki revolt u ljudima vlada da jednostavno neće da prihvati tu pomoć. A zašto? Kažem, taj naš mentalitet malo nas blokira. Jer nismo mi svi jednaki, razumijete? Neko će to prihvatiti, neko neće. A većina njih neće da prihvati. Boje, ne znam čega se boje, ali imam dojam kao da imaju neki strah. Da će njih neko ucijeniti s time, što neće niko, daleko od toga. Bolje da se družimo, da budemo složni, da pomažemo jednom drugom, jer tu je onda veća sloga. Recite, inače, da se vratimo malo na temu braniteljica. One, znači, nisu imale problema zbog toga što su žene sa bivšim braniteljima, nego eventualno One imaju sad poslije rata. Za vrijeme rata mi smo imali takav korektan odnos sa braniteljima, da je to nešto nevjerojatno. Toliko su nas cijenili i poštovali, možda zato što nas ima mali broj. Ne znam, ali... Možda zato što vi niste bile obavezne ići, zar nije postojala moralna obaveza da žene idu, postojala je moralna. Pa nije moralna, mislim, i ideologija. Ja sam iz ideala, meni su, ne znam, meni moja Hrvatska, ne znam, moji su svi vani. Jedina sam ja u Hrvatskoj. Pa ne bi napustila svoju Hrvatsku, nema ti para. Ne znam, ne mogu vam opisati, moja djeca su tu isto. Ali braniteljice, za vrijeme rata imali smo stvarno fantastičan odnos sa braniteljima. Nema, to bi čovjek grešio dušu. Možda je neka znala biti bezobrazna. Ja, na primjer, sam imala takav malo bezobrazan odnos prema braniteljima. Ali svi smo je cijenili i poštovali. A ja kad direknem, majko rođena. Ali nakon rata pretpostavljam da su isto se braniteljice kao i branitelji našli na udaru, pretpostavljam. Ne? Jesu, i to na velikom, pogotovo braniteljice. A šta ste vi radili? Mislim da ne kažem ružne riječi što su znali govoriti. Hvala Bogu, po meni to niko nije smio reći, bi ja lupila. Ja sam taka osoba, dok od mene nema pardona, da je ne znam koliko, ja bi ga zvala. Ali naše cure, na primjer, se onda povukle. Jer sam jedan par mojih braniteljica izvukla ovih godina van, da izađu malo u društvu, malo da budu sa braniteljima, a ne da se povlače po kućama. Bili možda malo trebalo izvući u javnost taj problem da se žene koje su bile u ratu vrijeđa temeljem toga što su samo malo, sad ću vam nešto reći. 2017. godine ili 2018. sad ću lagati, ne mogu točno reći godinu. Okrugli je stol napred u Slavonskom Brodu. Gdje se sastale braniteljice, tu je bila i dosta ljudi, bila javnost, bila televizija, novinari. I stvarno je pitanje braniteljica bilo, ma samo tako, da bi jedna braniteljica iz Nove Gradiške, koju ja kao braniteljicu, da smo mi jasni ne poznam. Ja sam bila na Gradiškom ratištu, a nju ne poznam. Da bi izjavila kako je nju neki napastao zapovjednik. Ja sam rekla, nakon skočila ja rekla, molim te, reci ime i prezime ko je to. Do dana današnjeg ona to nije iznala. Ko je to? Znači da je lagala. A nas je u startu uništila kad smo mi radili taj okrugli stol. U startu. Mislite da je to bila subverzija kao? Ja je, sigurno. Neko je nju potpalio da to napravi. Samo da se mi ne bi, jer mi smo tada jako lijepo krenuli. Tu smo na profesorica Nive Sramanjak bila, pa mislim bilo nas je jako, jako veliki broj. Jer profesorica je došla tako da nam da podršku veliku, ona nam, mislim, pomagala u svemu. Da bi jedna, da ne kažem glupača, napravi cijeli razred. I mene posle toga pitao ćemo napraviti koji je okrugli, ja kao ne pa da mi više napraviti. Recite, imaju li žene šteta za to?
Imaju li žene možda kakvu su zasebnu udrugu? Ne, vi djelujete kroz ove udruge koje... Ne, gdje ja djelujem kroz sve udruge i žene Jer moje. neki gradovi zadarili, recimo, imaju neke svoje udruge, posebne ženske, ali... Vidite, pazite, mi imamo udrugu dragovoljaca veterana Domovinskog rata žene. Ja sam predsjednik žena dragovoljaca Domovinskog rata Brodsko-posavske županije. Ali mi imamo udrugu u sklopu SO8, isto žene, braniteljice. I stvarno smo vezane sve. Nema to kako. Slava se rođendani kod mene, mislim, svašta mi pereke. Ali, kažem, ima još njih koje su se izolirale i do koji ne možemo doći na nijedan način. Ni riječima, ni ničim, jednostavno. Ali vidim da su one psihički otišle. Otišle su totalno. A volila bi kad bi ih izvukla iz te psihoze, da bi došle malo da živnu, da malo se druže. Jer mi u SO8 imamo i pikadu, i belu, i seljaštvo, i sve moguće imamo. Stvarno, sekcija mali milion. Tako isto imamo i županijske igre, mislim, veterana, isto i tu imamo. Stvarno, eto, pretprošle godine u Osijeku je prvo mjesto SO8 osvojila. Veteranke SO8. Znate šta, to je veliki, kad smo sva 3 mjesta, je žena osvojila, to jako znači puno. Dobro, ništa, želite li onda možda za kraj još nešto poručiti ženama koje su bile braniteljice, koje su ovako ne žele samo se bi rekla mojim curama da se izvlače, da žive, da izlaze, da se druže, jer ne vredi im biti same. To je bolest. Bolest kada je čovjek sam. Moraju, ja sam stara, ja sam stara. Meni je 66 godina, a oni su mladi, sve mlađe od mene 15-16 godina, pa neka i 18. Ne mogu biti vezani u kuću, moraju izaći van. Moraju se družiti. Ti ljudi jednostavno, hoće i naši dečki branitelji vole kad te cure se pojave u društvu. Ali one bježe, boje se, ne znam čega, ne znam koji je to strah u njima. Ali mislim da mi društvo utiče na to. Jako. Da, i na kraju samo zadnja stvar, koliko ste zadovoljni odnosom društva u cjelini prema braniteljima? Nisam zadovoljna. Ne. Mislim da to društvo... Ne govorimo o državi, o mirovinom, materijalnim pravima, to koliko znam je. Ne govorimo o tome uopće, već ovako malo se više treba držati do branitelja. Treba ipak malo veći... Vidite, ne treba podcjenjivati branitelje. Branitelji se dali svoju obol jako veliki. I daju ga i dan danas. Dobro, ne svi, ali većina, 50% branitelja. Ali društvo kao društvo se jednostavno nekako, ko da je ogradilo od tih branitelja. Ali to su mahom se ljudi ogradili koji nisu bili branitelji, razumijete, koji nemaju pojma šta je rat. Evo, oni se ograđuju. A to je jako žalosno. Ne do Bog da se danas sutra zarati, ne do Bog. Jer tko će ići uopće u rat, jel? To me zanima ko će ići. Opet će ih stare budale, bez daljnjega. Jer mladi ovi koji se ograđuju od nas branitelja, neće sigurno. Oni će reći, vija Njemačka, ajmo dalje. Razumijete? Evo mi sad imamo 30. obljetnicu brigade, 28.6. Tad se otkriva spomenik u Pocekavlju, 108. brigadi, ali imamo i obilježavanje postojavanja u gradu Slavonskom Brodu. Znači, mi sad pripremamo već protokol kako će to ići. Ili treba se nabaviti majice, tu ima posla i posla. A to se već kvalitetno radi. I to se mora raditi, pa se da bi nešto napravili. Morate se dati truda. Naravno. Ništa. Evo, zahvaljujem na razgovoru i nadam se da ćemo se čuti i vidjeti na proslavi 30. godišnjice 108. brigade. Hvala vam puno na pozivu. Hvala i vama na pozivu što ste mi pozvali. Doviđenja i vidimo se uskoro.